Evo ga ljudi, klopica je pala, to ste imali priliku da gledate, hvala. To ste imali priliku da gledate u prošlom videu. Brajlović restoran. Morao sam da dođem ovdje, probao sam hranu. I eto, ako niste gledali taj video, pogledajte. Sa ovog mjesta počinjemo novi video. Idemo na baš čaršiju. Idemo da vidimo Sarajevo. Šta se radi u Sarajevu. Šta ima u Sarajevu, kako se živi. Pozdrav! Hoće biti u videu? Jel hoće? Hoćeš da budeš u videu? Vidimo se, evo počinjem video iz Sarajeva. Važi, ćao! Ćao, vidimo! Ćao! Mali, dobar dečkić. Sad se nalazimo na Iliđi. Ovo je, di se ja ključe stavio ljudi. Jao! Nisu, dobro je. Već sam mislio da su ispali. Strogo zabranjeno parkiranje ispod drveća. Taj jevi. Nije bilo mjesta, šta da radi. Sad ima, pazite. Što je vruće, ljudi. Danas je jedan od vrućih dana ovdje u Sarajevu. Bilo ih i vrućih, ali ovo je jedan od vrućih. Vidite, čim sam izašao, odmah mi se znoj probio. Moram da gledam na GPS. Ne znam ja doći tamo gdje idem. Koliko god je vruće u Kliju je klima u fullu. Znači radi kao da je juče izašao iz tvornice auto. A što je najjače, sve radi na autu. Sve, apsolutno sve. Sad idem tamo pa desno preko mosta i onda samo gas ravno koliko sam ja nešto primijetio. Evo da vidite malo kako izgleda Iliđa. Iliđa je lijepa ovdje u Sarajevu. To je zapadni dio Sarajeva. Evo Sarajevo, a imaju i znakovi, ne treba meni navigacije, ali nek stoji. Da vidite sarajevske puteve kako izgledaju. Pa ste vi ovo tramvaj. Nisam znao da imaju tramvaj. I to novi tramvaj. To nije bilo kakav tramvaj, to je novi tramvaj. Amerikanac iz Jute. Prebacio je sigurno džipa ovdje. On nije jedini, ima dosta američkih vozila ovdje, vidio sam, to je s američke registracije. Dosta njih prebaci, ali žive tamo i onda ovdje voze na američku dozvolu. Ja mislim da jedino i možete, ako vozite strano vozilo, voziti samo na njihovu dozvolu. Čini mi se da je tako, nemojte me držati za riječ. Ko život cijeli, miljacka dijeli, mene od krila tvog. I ne znam kad ću, al znam da ću doći do doma svog. Priča je sljedeća. Slučajno sam upoznao jednog kolegu koji gleda moj kanal, ali moram odmah da napomenem, jer sigurno će me neko pitati zašto njega ne snimam. Čovjek ne voli kameru, ali rekao je, kaže, ajde Jarane da te provozam po gradu, tako? Tako. Idemo malo po gradu, idemo da vidimo grad i da vidimo baš čaršiju i dečko je iz Sarajeva, odrastao iz Sarajeva, ali ne voli kameru i ja to poštujem, morate to da i vi da razumijete. Ja volio da je drugačije, ali nije. Nismo svi isti, razumijete? Tako da, eto, sjeo sam kod njega u auto, parkirao kod njega kući Klija i idemo sad malo da se provozamo po gradu. Taman on može malo da mi objasni gdje je šta i ima oni kolega, pa ćemo otići negdje nešto da snimimo. Idemo Željin stadion, naravno, da obiđemo. Grbavica, rano ljuta. Volim tu pesmu Tife. Tako sam i saznao, znaš, za to. Idemo lagano. Pazite ovu priču. Lada. 4x4. Stare austrougarske zgrade, ali nesretnih 90-ih je porušena, ali nije se još restaurirale. A nisi još? Znači radi se na tom. Priprema se sad. Neke jesu, neke nisu. Da. U suštini sad se nalazimo na Marin dvoru. Marin dvor, i to je najveći dio ovog dijela je izgrađen u austrougarskom periodu. To austrougarska gradnja, sve su znači zgrade početak 20. stoljeća. A ovdje ti je prva bila hidrocentrala, kažu u Evropi, ova zgrada odmah iza, evo vidiš ovdje. Dole na Miljavski je prva bila hidrocentrala, tamo dom mladi Iskenderija, tramvaj znači. Iskenderija
to je, a? Dom mladi je Da. serija. Ovo je mostova što stoji. Ovaj se zove Eiffelov most, zato što je kao, sad smo prošli njega, zato što je konstrukcija ista kao na Eiffelovom tornju. Aha. Evo da vidite gdje je ambasada Republike Srbije. Tu su vjerovatno i ambasade nekih drugih. I drugi jest, ima još par ambasada, ima i Grčka i Turska. Da. Pošta Sarajevo, a? Glavna to centrala. A u što je lijepa zgrada. I ona je tu sve pravljeno u Austro-Ugarskom periodu. Da, vidim. Imate dosta toga za ponuditi. Sljedeća zgrada je Narodno pozorište. Aha. Ova bijela. Da. Ali imate i nove ove tramvaje, a? Nisu svi... Ima i nove. Vidio sam tamo, ja mislim, kad sam i kod Iliđa, da. 15-20 komada je došlo do sad. Da. Obnavlja se taj vozni park. Da. Ovo je jedan od starijih. Stari. Ali nek smo ga i njega snimali. Super. Da vide. Interesantno. Jesu. Radi, ne kvari se. To je najbitnije, da. Evo ti ništa. I piše na zgradi tako. Znači, a Miljacka teče kroz Sarajevo. Teče ili teče? A? Teče ili teče? Da. Nizbrdo uvijek. Uvijek nizbrdo. A gdje je izvor Miljacka? On je skoro jedno 15-20 km gore izvan Sarajeva prema Palama. A, prema Palama? Aha. Tu je nekad bila estrada, ta kultna. Kultna, da. A to nije obnavljano, a? Nije. Nešto imovinski su neki pitanji, sporovi, nešto je... Sva estrada Sarajeva je dolazila. Jugoslovenska, čitava estrada. Da, tu je dolazila. Baš bilo puno mjesto. Čola, Brega. Sve. Tu sjedli normalno, svaki dan sjedli. Da. A di sad ovak, di je ono špica što se zove, kako kažu u Zagrebu, di je špica u Sarajevu, di idu tako ti što imaju kao keša i to? Ispao sam i špica. A ispao si špica. Ovdje ti je, evo gdje je Gavrilo Princip, Ferdinand. Ferdinand Eftić, Aha. ti muzeji. Polačno što da vidim. Rekao je neš u Sarajevo. To čuo si vjerovatno priču, ona tamo bijela kuća, vidiš? Da. Inat kuća. Da. Ona je nekad ovdje stajala i nije čovjek htio predat da napravio bila uprava grada. Aha. U austro-ugarskom periodu. Da. I onda na kraju on je uspio dogovoriti da čitavu ovu kuću koja je ovdje bila prebaci ciglu po ciglu, odnosno čerpić po čerpić, da. Prebace jedno onde i daju mu još kesu zlata. Nemoj zezati. To je živa. I zato je dobila radi inata. Inat, da. Jeste, iz inata zovu je ljudi inat. Pa ja ne znam jel neko još ima tu riječ osim nas. Inat. Pa u suštini ja mislim da je to turcizam, mislim da je. Turcizam? Ali to posvojen je ovdje, koristimo i u Srbiji, i u Bosni, da. I u Hrvatskoj jedan dio kaže inat. Pa svuda kaže inat. Mislim to na našem jeziku je tako. Jer meni je naš jezik i to je to. Da. A sad idemo prema baš čaršiji. Ovo je čaršija sad, evo sa lijeve strane. Aha. Sa lijeve strane, nego prvo da malo završimo. Naravno. Da stekneš dojam gdje je. Da, pa hvala Bogu. Ne, pa ja ne bi sam mogao napraviti ovak video ko sa nekim. Nema šanse. Ne, pa ja iskreno kažem. I ja negdje gdje vidim ovako uvijek vodiča uzmem nešto. A ne, znaš kako... Za avanturu svaku uzmeš vodiča. Ma ne to, nego ovako, eto, to, kako smo se slučajno upoznali, viš kako sve slučajno ide. I to tako kod mene sve jedan video, razumiješ? Nema ja da nekog ono cimam, brate, da smo... Samo i srca i normalno. Pa da. Evo je. Ovo je sa lijeve strane, dole nema. Pa to mi je, da, pa to mi je poznato, ovi golubovi, tu se slikaju svi. Srbije, čaršija. Da. Ali dobro, doćemo tu. Doćemo. Da. Kod nas se sad prilično obnavljaju i ceste. Neka, hvala Bogu. Vodovodna mreža, svašta nešto se radi. Viš cijevi novi se stavljaju. Da. Treba da se radi. Ali ima ovi barber shopova koliko god hoćeš ovdje. To je popularno, jer svi ono bradice furaju i to onda moraju da prave. Ali te poslao mi to kažemo brico zovemo. Brico? Jeste, ali sad ti je lakše za CT glave zakazati termin nego kod brice. Nemoj zezati. Pa ja šta? Da. Jes, ali znaš, zato što svi, vidim klinci, svi ono furaju bradice kao jala, buba i to i onda moraš da to... Šišaju se svaki 7 dana. Svaki 7 dana, da. I onda moraš to, kako se zove, održavati. Tebi je lagano, ti sam... A ja svaki drugi dan, mašinica odrada, da, sam. Trulexom se kosuperiš. Da, Philipsov imam pa da, odmah.
Ali ima ovdje sad ovi što presađuju kao kosu, pošto ja imam zaliske, znaš. I kaže moj kolega šta... A, rekao, nemam pojma, neću. Ma ja. Tako je kako je. Nemoj fake. Nema fake. Tako je kako je. Ovo je Sarajevska katedrala, srce Isua. Aha. Proći ćemo ispred, sad prolazimo iza nje. Iza nje, da. Ispred je pješačka zona. Aha, to ćemo da vidjeti. Je li ono Hrvatska ambasada ili šta je? Neki je konzulat, peca, nešto ovdje. Aha. I office, nešto, tačno ne znam, nije. Vidim zastava Europske unije i Hrvatske. A ovo gledaj kampera, a? Ma, svake godine sve više kampera. Ovo ti je zgrada, evo, predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjedništva, a? Jeste. To je ta, a šta je ovo spomenik? A spomenik tvrtku Kotromanić. A Kotromanić? Aha. Prvi bosanski kralj, a? To ti ovaj, vidiš ga. A, to je taj, a? A viš ovog old school kamper. Old school, vidi što stavili Free Palestine. A znaš šta, ja i više volim te old school. Pa jeste. Generalno sve oldtimere, više mi se sviđa, ono, taj dizajn i nekako ta elegancija, znaš. Ali bolje doživiš put. Bolje doživiš, da. Osjetiš ono. Vidim ja po Cliu, kako ja to sve doživljavam. Sjećam se, kaže, i svake rupici. Ovo je nešto kao Glovo kod nas, a? Jesu, ima kod nas i ali najjači jedan lik u Zagrebu vozi Glovo i napisao iza ne svirajte mi, nisam Nepalac, Bosanac. Evo ljudi, sad ćete imati priliku da vidite Željin stadion na Grbavici. Gledam ponos svoj. Znači, navijaš za Želju? Obavezno. Šta ću? Šta ćeš? Ovdje igraju mali. Mali Željovci. Mali Željovci, ovdje igraju veliki. Koji su bili sad u ligi? Ne znam, ne pratiš, a? Ali eto, deklarišem se kao Željovac. Aha, stadion Grbavica, Bulevar Ivice Osijek. Gdje je fan shop? Sad smo prošli smo. Aha, evo ga, tu je u sklopu stadiona ima fan shop. Da. Imaju ovi neke prostore, vidiš, u prizemlju, oni iznajmljuju, ne znam. Da, vidim. Imaju, vidiš, nekim radnjama, eto, da pomognu sebi da opstanu. Pa naravno. A koji im je glavni ovako sponsor, ne znaš? Ne znam sad stvarno. Ne pratiš? Ne. A vidi kako ovo je, ali pogledajte ljudi ovu zgradu, ovo je sad nedavno napravljeno i ladno ove ljudi nešto zgore mogu da gledaju utakmice, znači iz stana. Bukvalno sa prozora gleda utakmice. Zamislite. Ne, ona pesma, brate, od Tife Grba i još jedan mali, da. Vi znate koji pratite moj kanal da je meni omiljeni pevač od rockera i po mene najjači vokal Tifa i ona pesma Grbavica, baš to na stadionu kad su manijaci, ja sam se bio naježio, iako, brate, ono, nikad nijednu utakmicu nisam gledao ni ništa, ali ono je energija, ono je stvarno nešto nevjerovatno, pogotovo Tifa, jebote, i oni svi vrate u glas. Ali ako niste vidjeli, pogledajte na YouTube-u, to je bilo za 100 godina Želje. Ja mislim da je. Ne morate da navijate, znači za klub, ali pogledajte na YouTube-u kako su... Tifa stadion Grbavica, eto. To i ono što je bilo bakljavada i vatromet. Za 100 godina Želje, to pogledajte, znači nešto nevjerovatno. To mi baš juče pokazao kolega. Kažem ti, u onom hotelu, brate, još danas ima jedna soba i od sutra, da, i od sutra, naredni mjesec dana je sve rezervisano. Pa da, ono je jedan od većih hotela. Jeste, veći. Šta je ovo? Kafa šeha. Ona se ne melje se, nek se tuca. Jeste, aha. I onda stvarno ima specifičnu aromu, bolju. Da. Prosto... Bosanski set, da. A ovo je kao mašina di se melje, a? Tu se peče. Samo kao dekoracija. A dekoracija? A inače služi ta mašina da se peče. Aha. A dibek je drugo unutra. Aha. Mogu da uđem da snimim malo? A to je taj bazen. Pazite vidite.
I on tako natuca i... Tuca kafu jeste i ona se skroz bude sitna se. Ima bolju aromu, ne gubi valjda kafa aromu kad se melje nego kad se... Aha. Vidiš da je u kamenu. Da, vidim. I to traje satima sad. Ma da. Dok to natuca. To stari mlinovi. Da, jes. A, umiri kompletno, pa kak neće koliko kafe ima? Kako neće? A koje cene? 14 maraka, 500 grama, 14 maraka, to je 7 eura. 7 eura u krivu. 7 eura, ovo 500 grama, ne znam to puno ili nije šta. Pa to je okej. To je okej, cijena. Da. Nije da kažeš ono sada je nešto za turiste nabijene, nije ovdje je prodavno, to bilo koji je onaj veliki shopping centar, ne znam, bilo gdje, to ti je ta cijena kafe. A čekaj, ovaj je pržen. Pržena kafa u zrnu, vidiš. Aha, da. A ova je, mislim, ovo je tucan. A ovo je tucan. Da. A ovo je... ne znam šta je. To je ljevena. Ljevena, a ova je tucan. Zanimljivo. Hvala vam, čao. Vidi ovo. Tu se sad može i uslika čovjek, da sedne i da slika. Sjedi da te slikam. Aha, to je ćevabdžinca, a? Evo ovo ti je ta petica Ferhatović. Aha. I znaš da ima čak i film snimljen, vrlo popularan, to je baza borba s tim čevabdžima, kod koga su najbolji čevabi. Ozbiljno? Ma ja, ali to u suštini svi ti su vrlo kvalitetni čevabi. Di god da sedneš, a film. Jeste, nećeš pogriješiti. Aha. Odatle, znači, ide iz... Evo ti imaš sad peticu, pa hajmo, idemo dalje, pokažemo. Ovo ti je stara čevabdžica, hoćić, stari. Aha. Ramis, hoćić, gazda. Da. Ja, na primjer, volim ove koje čevape, hoćića, meni su super. Tu, a? A ovdje ima i baklave, ima svega. Kadajfa. Jeste. Kadajfa, onda imaš baklave s pistacima, s orasima, sešnicima, kurmašice. Jel ima Dubai čokoladom? To je sad popularno. Evo imaš čoko baklavu. To ti je nešto slično, znaš, vidiš da ima pistacije i čokolada. Da. To ti je nešto na taj fol. Ovo mi zovemo ružice, vidiš, faktički kao ruža je smetano. Kao ruža, da. Ima u okus isti skoro ko baklava. Da. Ovo zovemo hormašica. Kad ti na autu gume nemaju šare, onda kažemo ima šare ko hormašica. To je to. Kaže, šara ti je, kaže, na gumi ko hormašica. Da. A gledaj, ovo je druga samo kafa, a isto tuca. Jeste, isto. Isto je tucana kafa. Eno tamo tuca, a? Aha, isto, evo. Isti je, ovo je više, mogu da snimim? Hvala. A, ovo gledaj kako izgleda. Ova ga roka. Samo nemoj prste gurat. Neću. Ovdje je... Dolazi sirova. A, to je sirova kafa. Jeste, ona dolazi sirova. A ona se prvo prži? Eno ti tamo pogledaj mašinu, ona ti je mašina za pečenje. Više, ja to nisam ni znao da je kafa ovakva. Jeste, to ti je sirova kafa, ona ti dolazi u ovim vrećama od jute. To ti je sirova kafa. Pazite, ja nisam imao pojma da ona tako izgleda. I ona se ćeš ti naučiti ovdje. Ona se prvo prži i onda se kuva. Jeste, ovdje se prži, to ti je. Aha, to je taj. Mašina, jeste, koja se prži. Ja mislim da je ova čak i radna, ova nije... Sad ću pričati, ja se sjećam, ja sam kod nane svoje kupovala se, bilo je tad svugdje sirove kafe, slabo je bilo pržene. I imali smo jedan mali aparatić, taj mali aparatić zvao se šiš u narodu. I naložiš vatru, ubaciš u taj šiš i okrećeš, stalno ga okrećeš da ne izgori i pržio sam kafu. I onda kad mi je znalo dosaditi, ja ostavim namjerno da izgori kafa ta. I onda me nana napadne, nećeš više pržiti. A meni ja jedva dočekao. Da. Wow, gledaj ovo. Ovo zaključeno, nije? Kad se kafa isprži, onda se iđe u taj bubanj i onda se miješa da se postepeno hladi da bi zadržala. Zanimljivo. Jel' tako? Kako čovjek zna, kao da radi ovdje. Odmah. Hvala, čao.
Evo, ovo je jedna turistička grupa. Grupama, aha. Nek prođu, ima i puno. Gore ovdje kod Vječite vidio si gdje ima oni autobus, točno stane ovdje autobus koji dovlači turiste i onda oni Ali nađu baš puno ima turista. Ja sam mislio da neće biti toliko zato što je vruće, ali vraga. Evo piše gore Čevapđevica Horčić. Znači to je tvoja omiljena, ajmo reći. To su čevapi broj 1. To kad nam se slegne ovo malo... Pravi domaćinski. Pravi domaćinski. Pravi domaćinski. Morat će ga probat. To ili ono što smo pričali. Barem peticu. Ma ne peticu, ni ne mogu 10. 10 ne bi ni mogu popiti. Ej, a gledaj ono tamo. Ono mi se sviđa. Hoću sad vam, ovo mi zovem tako za nas, kao ulazak, Kazanđiluk. Aha. Tu ti ovaj... A čekaj, to možemo se vraćati s tom ulicom ili idemo ovako? Može. Da pravimo krug. Sve u krug, a? Šta vi prodajete? Ja prodajem, eno, vidite gore gdje su oni čili, mi prodajem svašta nešto. Ok, vidimo se onda. Ajde, eno, čošak je naš. Čošak je taman na kraju. Šećer na kraju. Tako. Ovo su bureki, a burekđinci. Primjer, šta je, jesi ovo ti burekđinca? Jesi čuo za aščince? Ne. To je specifično isto za Sarajevo, sad ću tebe samo da vidiš. Ajde. Evo, na primjer, ajde da uđemo. To se zove aščinca. Aha. Ovdje su kuhana. Kuhana, jes. Sad malo gledaj, obično ima. Da. Imaju pite, mantije, vazda krompir, bude teletne ispod sača, svašta. Zdravo. Eto. I to je specifično, primjer, aščince su specifične za Bosnarsku, bude čorbe, znaš. Eto, i degova, i teleča. Svašta bude. I sladoleda ima vidim. A ovo je za njih, da se oni raslade. Ovo je, ti znaš, čuo si za sač. Da, kako ne, pa to i mi radimo, ispod sača. Ispod sača, neki zovu ispod... Znači ovdje već ima nešto se priprema, a? Evo vidiš. A uglavaj ono... Teletna neka, da li je to? Teletna. Jašta i rebra, vidiš. Da. Znaš kako mi kažemo to, nekad ima kod nas izreka. A zašto stavite gore ovaj papir ako već ima poklopac? Pa da ga ne spalimo. A, da. To su... Da. Da. Aha. Da ga što kažu pitija. Ok. Hvala vam, mi idemo malo u krug da upoznamo grad. To jest ja upoznajem. Hvala. U Aščincima imaš ta stara narodna jela. Da. A ima ovdje dosta toga. Evo ovdje su kao ovi suveniri. Da si s Valtera. Jugo Boss. Kao Hugo Boss, a Jugo Boss. Da. Ali moram da uzmem jedan, a dobro to će poslije. Ili možda ima još negdje, a? Pa eto kad budemo hodali, ima svašta, Maja lako nam je. A vidiš, ovo, na primjer, što se tiče pite, stvarno, ovo je najbolja burekđinca. Mi u Sarajevu zovemo kod bula, sve su one bule pokrivene žene. Da. To je brutalna kakva je pita. Nemoj zeze. Ma brutalna. A to baš žene prave tamo, ili? Jeste, Ajde da vidim. A jel smijem tu snimat? Ma smije, Smijem. Ima ljudi puno. A ja, to možda čekaju ljudi da zasluju, to je... Čekaj, a di sto? Uđi slobodno. Aha, hvala. Evo ljudi da vidite, ovo kako je vruće ovdje. Pogledajte ovo. Joj, pa kako ljudi mogu izdržati ovdje? Kako se ovo izdržava? Tu su znači te pite čuvene, a? To je kao ispod sača, a? Pa to ti je sač, pa. Da? To ti je sač. Sač, pa da. Peka sač, da. Fino je. Hvala. Ono Vruće, Neka vas mama, neka. Da smršamo, jel ne? Boga mi, momački je vruće. Svaka vam čast. Ali pita znači ovdje ubija. Da. Ubija. Rekao mi je kolega, kaže, najbolju pitu imate u gradu. Sigurno. Ajmo. Znaš ti kako je vruće? Miljadu ste... Počeo sam da se pečem, brat. Počeo sam da idem ispod sača.
Ovako me udarilo nešto tu u mozak. Kakva je temperatura ovdje? A ima dosta, vidimo, Tite, a? Mi smo Tite naši. Ima i Mostar i Sarajevo. Kao Mostar i Sarajevo na jednoj slici, a? 3 u 1. 3 u 1. 6,5 maraka kilogram, 12 kilogram. 3,5 eura, 6 eura, 6 eura, 9 eura, 7 eura, 2,5 eura korpusa. A da, to je pola samo. Jeste. Samo u pola. Samo u pola i to je to. Pa je li to puno ili nije? Kako? Pa vidi, nisu baš ovo realne cijene. Ovdje jedno 30% su u suštini niže. Niže, a? Jes, 30% otprilike. Da. Ali ovo je ipak u cenu. Čaršija, znaš, pa. Da. Što vozi Lola? A kak si rekao da se zove ovo? Sebilj. Sebilj, a? I ovo je ona, ne, to je ona džamija što se, Begova, ne? Nije. Begova je tamo s one strane. Ima Sarajevo puno džamija, ne? A ima puno, a? Pa evo i ovdje. Ima, ovo je čaršijska se džamija. To je čaršijska. Aha. Ova se sad ljuti što je ova čaršijska, ova nije, a isto je tu. Ali gledaj koliko golubova ima. Ne znam jel znaš, ali ja volim golubove. Ozbiljno ti kažem. Da, volim jako golubove. Pogledajte ljudi koliko golubova ima, ovo nije realno. Koji kadar. Donijeli su im hrane. Aj, koji kadar. Kako je dobar kadar ovaj bio sad. Pa da dam djeci da bacaju. Ili daje djeci nekome. I onda uzmi. Jel hoćeš ovo? Drži. I daj golubovima nek jedu. Daj golubovima nek jedu. A ovo kako je ledena. Ova ne prestaje da curi, izvorski. Ajde sad napij. Znači sad se vraćamo u Sarajevo. Jel imao džeke? Ima, eto. A, evo ga Džeko. Bosanski, ja? A di igra Džeko sad? Bio je u Fenerbahčevu. Jeste i sad ja mislim za Italiju negdje prešao. A, ušao je u Italiju. Aha, mislim da je. Ja stvarno ne pratim taj. Pa, nije ja isto. Baš sam ono poprilično persan. Vidi ovo što ima. Zvezda, Partizan, Sarajevo, Željezničar, Hajduk. Šibenik, šampion. Pa znaš da si prvi u Hrvatskoj? Nema puno. Mura, Maribor. Da. A nema Dinama, a? Al Hilal, Al Nasar. Dinamo se prodao. Al Nasar i Al Hilal, a? To je tamo di Ronaldo igra. O Dinamo se prodao i ja imam neke osjećaje da je ovdje stavio. Ja mislim. Da. Ovo je tako izgledala ta čaršija, evo vidiš. I to ti je zadnjih 400 godina ovako. 400 godina Isto zadnjih. ovako nekako. Tako kako su napravili, samo se održava. Vidjet ćeš neke baš da su stare, Da. neki je obnovljena ova stolarija. Da, pa. Ali neke su danas izborne, ono kako je izgledalo. Zamisli koliko se to kvalitetno ranije radilo sve. Kad je toliko... Bilo je fora i obrada i održavanje drveta. Prije se drvo tesalo. Aha. Nije se rezalo kao sad strojevima. Kao sad, da. Jeste, a drvo kad se teše, onda ono zatvori one pore kad je tešiš bravo, sekirom i ne bravo, trune i to. bravo. To ima posebno te tehnike. Bravo. I prije su to ljudi održavali, pazili, znaš. Da. Sve ovo je bilo.
Sve su manje više iste veličine i tako upravljeno. Da. I bili su dijelovi, ne znam, neki kao zanatski. Jedan dio, ne znam, prodaje samo kožu, jedan dio prodaje sedla, jedan dio prodaje ovo, jedan dio ono, tako i taj vakaturski bilo. Da. Znaš, svaki ono imao si po segmentima, znaš, ne znam, ovih 10 radnjica prodaje samo to. Da. Ovih 10 radnjica prodaje tekstil, ovih 10 prodaje, ne znam, neke one kazandžijske proizvode i tako to. Bilo je to se zvalo po esnafima, znaš, esnaf kao vrsta tog nekog. Da. Dobro si ti, brate, edukovan što se toga svega tiče. Ti bi mogao biti dobar turistički vodič, majke. Pa, možda. Možda, ne možda, 100%. Imaš smisla za to. Ovo je kao igraona za djecu. Vidi ovo tepiha, šta je? Šta je bilo? Ovo ti, eno, vidiš, piše. Murična haza. Aha. Ovo ti je bilo, vidiš kako izgleda, ovo ti je zadnjih 400 godina ovako. Da. Kad su putnici putovali, karavani, ovo ono, i onda su dolazili ovo s preteče hotela. Hotela, da. I vidiš kako ima uđu, bio je čuvar, ovdje se, ne znam, ostave konji, ovo ono, znaš. Da. Tako, a gore su, vidiš, gore je bilo, možemo otići pogled, bilo su sobe, smještaj. Ajmo da vidimo kad smo već tu. Ovo je, znači, Morića Han. Tu ti ajde vam prvu stepenicu. Ajde. Faktički to ti preteče hotela. Eto. A ovdje su sad kafići, a? Pa vidi, prije su ovo sve bile sobe, vidiš. Da. A sad, pošto mislim da je vlasnik opština. Opština, da. Izdaju ovo, ne znam da ima neki advokata, udruženja, jer sve su ovo faktički sobe. Sobe, a? Znaš, ali je kao napravljeno mini poslovni prostor. Aha, iskoristili su to. Ali znaš šta, i bolje je da se iskorištava, znaš zašto? Da ne propada, bravo. Jel bolje kad je neko tu, jel da je zatvoren samo muzejski, da, održava se. Imaš eventualno kakve takve prihode da bi uspio to, jer košta održavanje svega. Pa kako ne? Veliki je ovo prostor, nije ovo malo. Ali zamisli ti to. I ovo je kao dvorište, a? Vidiš ovo, na primjer, to izgleda kao prozor, vidiš ovo. Sad nisam siguran, nije ti ovo 100%, ali obično u svakoj džamiji, kad idu vjernici da klanjaju, okreću se prema istoku, prema Meci, muslimani. I obično uvijek tu ima ovaj, kao, vidiš ovaj, kao, mislim da se mihrab zove ili ovako nešto. I onda uvijek tu stane hodža, znači to ti je istok. U tom smjeru se okrećeš i kao da klanjaš. Da klanjaš, zato je to tako. Jest. I onda tu su mogli da... Vjerovatno je stvakonost u redove stane. Da, jer ima prostora. Sve je namjenski pravljeno. Pa jest. Sve je namjenski pravljeno. Eto vidiš, tu faktički sobice bila, tu je otvorena. Smijemo pogledati. Samo kako izgleda. Hvala. Eto vidiš kako je to izgledalo. Maća sobica, ali eto za prespavaš. Ali brate, ovo je prije 300 godina. Bravo, da. Znaš. Zamisli, starija jedna sobica nego Amerika. Pogledajte ljudi ove male uličice kako su zanimljive. Imate baš dosta ovakvih ulica. Vi uđete unutra. Sve su restorani. Ovo je restoran jedan. Ali interesantan je ambijent. Kako nije, jest. Pa koji na moru, ono, isto uska ulica kod nas. A jel ja smijem ući u džamiju? Ničemo unutra ulaz, ali... Ne, u dvorište, ajde. A to je Begova džamija. Ajde. To je kao najveća džamija u Sarajevu. Glavna. Aha. A znači prije svakog ulaska koji idu da klanjaju moraju da se izuju, ali oni sad ne mogu ni da uđu unutra. Pa, u suštini može, vjerojatno je zatvoreno zato što je klimatizirano, pretpostavljam. Aha, ali oni će klanjati tu će. Uvijek ima, znaš kako ima koje je vrijeme namaza propisano, to kad se klanja. Znaš, ima u koliko tačno sati se klanja. Ne možeš ti kad došao? Pa u suštini možeš, ali najbolje je kad je propisano. Okej.
Sabah je, to je kao, sabah je jutro. To je u vrijeme, onaj tačno vrijeme kad izlazi sunce. Tad u taj moment se klanja. Onda ne znam, sabah, podne, ikindija, akšam je ono tačno kad zalazi sunce. Kad zalazi sunce. Zato, na primjer, tamo gdje sam ja radio, ima jako puno iz Palestine, iz Sirije. I onda su oni, na primjer, uvijek parkiraju kamione i sad mi smo na istovar. I oni ne mogu, kako se zove, znaju da će za sat vremena da idu, da će biti na putu i oni pokraj kamiona klanjaju. Ja pitao baš zašto, kaže zato što neće uspjeti, a počet će zalazak. Jer oni stvarno to poštuju, praktikuju svaki dan to. Ne znam kako u Bosni ovdje, jel je... Pa vidi, ima ljudi, ima ljudi koji su vjernici, koji znači redovno idu u džamiju kad je vrijeme i to. Obično su to malo stariji ljudi jer imaju više i vremena. Da. I znaš šta je kod nas, izvinite, samo zauzeti smo. U Sarajevu vidio si ima puno ovih malih džamija, što mi kažemo mahalski po naseljima. I onda ljudi ne moraju ići daleko u džamiju, znaš. I faktički svako to malo naselje ima svoju džamicu. I to sve komšije, oni se ti ljudi stariji znaju. Oni dođu tu zajedno, idu u džamiju, klanjaju, pa eto, druže se. Uvijek prije svakog namaza, prije svakog tog klanjanja, ima onda abdesthana se zove. To je kao kupatilo. I tu je obavezno, kaže se da se uzme abdest. To je znači peru se ruke do lakata, umiva se iza ušiju, kosa znači uši, znači operu se noge, znači da se čisto je sve uredno i onda ide, što se kaže, uzma se abdest. Znaš, eto, to svi tu prije svakog namaza. Nisam znao, to je da naučim. I to mjesto zove se abdesthana. A ovo je fontana, to je ovako više radi... Uzmaju ovdje ljudi, vidiš uzmaju abdest. Vidim, da, pere noge. Ali eto zimi ima onda ona jedna zatvorena, znaš, pa se onaj može i... Ima bila jedna anegdotica za ovaj... Spade, flaša. Nekom flaša. Za ovaj kamen jedan ovdje, ali sam zaboravio, mislim da je ovaj što je pravio džamiju, da je napravio udubljenje na kamenju da mogu, ja mislim, golubov pit vodu ili mačke, ovako. Nemoj zezat. Zaboravio sam tu priču. Bravo, interesantno. Evo, piše ovdje za žene i za muškarce. Da, vidi stvar. Ono više češće onaj zim koristi, znaš. Mislim, naziva se... Da. Nazivajmo selam. Selam u suštini na arapskom znači zdravo. Zdravo, znam. Zato selam alejkum, alejkum selam. Jeste. To tako, pozdravljaj tamo. Pozdrav i tebi. Pozdrav i tebi. Fino. U sklopu džamije kad je sahranjen, vidiš. Mi zovemo mezar. Obično su to neki velikani. Znaš, velikani, neki istorije. Sad ja ne znam, tačno možemo vidjeti po imenima ko je. Ne znam, ovdje je na arapskom, ali sigurno je neko veliko. Neko velik, čim je ovdje sad? Mi to kažemo u haremu džamije, kad je neko sahranjen, pokopan, obično su to neki velikani. Što su učinili, ne, za se. A šta znači to kad je to gore? Šta je ta kupola? Vidi, gore izađe hođa i onda uči ezan. Ezan je u svim poziv na molitvu. Da. To znači Allah je velik ili Bog je velik? Uglavnom na arapskom poziva, kaže Bog je veliki, dođite na namaz, na molitvu, odnosno... To je prije svake molitve? Prije svake molitve on ide poziv. Kaže se uči jezan. To je u svim poziv na molitvu. Da. Zanimljivo. To je tako. Ti znaš što ne velike? Znam. Da. Šarac! Da. Ne, baš mi se sviđa grad. Prvi put sam ovdje i ima dušu. Živ je, znaš, ima jako puno turista i to mnogo znači. Jel imaš ti, brate, lijepi gradova gdje niko ne dolazi? Ajde, da ti pokažem. Da izmakneš se da vidiš malo. Čitavo ovu dužinu, vidiš ovaj deo ovog objekta? Da. Sve to dole u zemlji. To se zove Gazi Husrebe Bezistan. U suštini to je prvi shopping mall, tržni centar. Prvi shopping... U suštini, znam se, ovo je staro 500 godina, vrate. Pa da. Hajde uđem unutra da vidiš. Pa ajde, idemo u prvi shopping mall. Kakav New York, kakav Las Vegas, to je u Bosni. Preteča shopping mallova. Kako je fino, hladno ovdje. Namjenski je pravljeno to
Da. Kad ti bilo klima. Ma da. Da. Pogledaj ovu priču. Stari te arhitekte, to se kaže mimari se zvalo. Aha. Ako su oni imali ta arhitektonska rješenja, vidiš da je veliko, lukovi, drži istu temperaturu. Da. Pa vidio si u Mostaru, stari most, koliki je luk. Nisam bio. A preko 30 nešto metara luk, od kamena, sve ovako. Sve od kamena, da. Nema šta da ga nosi, nema armature, nema betona. Da. A čekaj, njega, pošto ono za vreme rata on je bio porušen i onda ga opet isto napravili. Izvadili svo kamenje, sve se izvadili i svako se vratilo na svoje. Na svoje mjesto. Zamisli to. To je Evropska unija, UN plaćala. Pa to je, brate, Jer to je ono, znaš, Evropska... simbol, pa i simbol grada, brate. Uda smo ušli, eto, hajde začnu vamo, to je opet. Ajde. Izlazimo na... Ja sam da pokažem šta je preteča tržnice. Vidi, ovo je shopping mall. Shopping mall. Naši shopping mall, je li tako? Da, pa jesi. Evo ono što sam ti govorio, vidiš, do ovdje je čaršija. Da. I evo to ti je linija. Aha. Sarajevo meeting culture. Da. Malo ti je sve, građevina, sve. Da. A ovo je Zabor. Ovo je sve Zabor. Vidiš, ovo je sve Austro-Ugarske da su građevine. A, viš kako se dobro napravili. Tačno je do ovdje, vidiš da ti je arhitektura, tačno do ovdje. Da. Osmanski period, a vamo je... Za vreme Austro-Ugarske. Da. Zamisli. 1880 i neke, kad je ovako došla, kad je Austro-Ugarska preuzela Bosnu i Hercegovinu. Eto i ta onda su bili do 50 godina, 450 ovdje. Pa do Prvog svjetskog rata. Jeste. Do one situacije... Do kraja Prvog svjetskog. Do kraja? Pa jel nije ono do situacije kad je... Kad je ubijen princ Ferdinand, nije ostalo, tu su bili. Još su bili, ja. Sudili su on tad po Fatalska. Da. Ja se sjećam, ja sam bio malo dijete, imao sam 3 godine možda. Tata me stavi ovako za vrat, ja nisam htio puno da hodam i dovede me ovdje, noseći na sladoled, na kolač, i sve je isto koji tad prije 40 godina. Da. Eto, zato mi je ostalo što mi je draga Sosčana, ta Egipat se zove. Hoćemo, kaže, u Egipat na kolaču. Na kolaču. A tako je bila tamo isto jedna... Jedno vidio Senada, od sam ovog, eto, on je meni, znaš, sam bio za vrat, me stavi i... Mać. Ogromna katedrala u centru Sarajeva. Da vidim kako se zove. Mislim da je Srca Isusova, nešto tako, da je rekao kolega, ali sam zaboravio. Mogu ja da ga pitam. Kak si rekao da se zove? Katedrala Srca Isusova. A, dobro sam rekao onda. Pa baš velika katedrala. Znači, to je izrađeno isto za vreme Austro-Ugarske. Mislim da je ovo Papa Ivan Pavao II. Ovo? Ja bi rekao, da. Mislim da je njemu posvijećeno. Jeste, piše. 1920. rođen 2005. umro. Sjećam se, kad je umro, ja mislim da mi u Hrvatskoj 2 dana u školu nismo išli. Kako si rekao da se zove ovo? Ferhadijom. Idemo malo Ferhadijom. Ferhadijom idemo malo da prošeljemo. Ja ne mogu to ni izgovoriti. Ferhadija. Evo, naučio sam. Ferhadija. Imaju ovdje ljudi. Nema dine. Pa imaju ovdje ljudi. Ima. Živa sve. Znači, ja sam mislio da je sam tamo. Tržnica desno što sam ti govorio, znaš. A ta tržnica? Tu ko voli dobro meso. A hoćemo ući. Ima. Hajde uđemo. Hajde vidimo, jel radi? Pretpostavljam da su zatvorili sad, ali eto, hajde vidimo. Hajde vidimo. Jer obično do 3-4 rade. Ali pogledaj prilaze. Ne, tamo. Ja sam kroz radnju. Zatvoreno je. Ali tu je stvarno suho meso, domaći sirevi, kajmak, jaja, sve ono, prva klasa, možeš naći. Hrabrošću je zajednički prolivenom krvlju boraca bosansko-hercegovačkih, hrvatskih, crnogorskih i srpskih brigada
slavne jugoslovenske armije zajedničkim naporima i žrtvama sarajevskih rodoljuba Srba, muslimana i Hrvata 6. aprila 1945. godine oslobođeno je Sarajevo, glavni grad Narodne Republike Bosne i Hercegovine. Vječna slava i hvala palim junacima za oslobođenje Sarajeva i naše otadžbine o prvoj godišnjici svoga oslobođenja, zahvalno Sarajevo. Znači ova vatra gori non stop. Non stop, jeste. A. Možda se to viđao se vjerojatno na ovom mjestu, često zna biti onaj zajednički doček Nove godine. Zatvori se ova ulica, ovdje bude stage i vidiš ovaj dole čitav dio, tu bude publika. Tu je doček, zna ono Nove godine. Da, i bude neki koncerti to. Jeste. Aha. Abdullah Sidran, književnik, 44. Umro prošle godine. Viš kak je cvijeće ovdje. Pole vrana. A zašto uvijek idu na groblja i to? Zanimljivo. Ma idu svugdje. A idu svugdje. Ali najčešće ih viđam kod groblja. Mudre. Mudre, a? Pametni, neće ruke nam. Da. Mudre, to su mudrice najveće. Di ćemo kafu pop tu, a? Može ovo ovdje. Ajde. Hladovna, kon tam pirka. Ajde, tu ću. Jao. Spustimo biti. Ajoj, trebalo mi ovo. Pa šetao mi 1 sat i po, možda i više. Sat i po. Bez stajanja. Voda iz srca Bosne, Teša, ja? Kad zora sviće. Kako ne znam. I znaš što sam alergičan isto. Meni ne znam kude na fiskalni račun, ja svugdje tražim, samo daj račun. Samo daj račun. Fiskalni, znaš što? Da. Znaš kako, jer ne dam, mrzim to da neko krade državu. Da. To mrzim, ne znam što. Jer svi su nešto patriote, ljudi temelja patriota, prvo nemoj krat državu. Da. Ucaj račune, sve, a onda ne. Svi nešto traži, očekuju. Ali tamo vidiš, di sam noćio u hotelu, kad sam jučer bio u restoranu, piše, ako vam ne donesu fiskalni račun, niste dužni da platite. To je zakon tako? Da. Tako kod nas u zakon piše, tako u Hrvatskoj. Pa to je svuda, da. Nisi dužan da platiš. Sarajevo, grade moj. Ma ovaj ću uzeti. Ovaj ću sigurno. Ko radi ovdje? Ko radi? Aha. Ma ništa samo uzmeš, tebi... Da. Koliko je to sve? 16 maraka. Evo ovako. Evo, kugla nova. Može. I ova. Blueberry, strawberry. Čokolade, sašo, vanila i čokolada. Vanila i čokolada. Vanila. čokolade. Chocolate. Only vanilla. Only vanilla. Yes! Where are they from? Croatia. Croatia! Oh. Big, small ice cream. Small. Čekaj, držu ovo. Okay, small. Okay? Bye-bye. Yay! 1, 2, 3, 4, 5, bam, bam, bam. Whoop. I love you, Croatia. Voila! Ayo! Oh my God. My name is Alejandro. Your name? Miloš. Miloš! Oh, Miloš! How are you? Thank you, Miloš. Merci. 50 segundos. Okay? How much? Small, 3 mark. 3 mark. Wait. Thank you, Miloš. It's okay. Bye bye. Znao sam da će da me zajeba, brate. It's not the real one. A? It's not the real one. Taste it. Proszę bujanty. Special brother. Yes. O, me zajeb. Ja nisam ni skonto, majke. I love you, Miloš. Bye bye. No, you good, you good, you good.
I like it, man. Nisam ja ni skoto, nisam ja ni gledao. Znaš kako mi ovo kažemo? Ne znam. Kaže, poslao te po čevape. Jest, tako. Ajmo sada, evo ovamo. Oni su pravi džezve, tave, vidiš, tu su kazani. Da. Za kapu. Sve što se faktički od metala pravi, on tu... Evo ovako, ovaj set jedan. To će mi treba. Ovo je kao za šećer. Jest. Dve i to. Eto sad izabereš koji se tebi sviđa. A da, nekako mi tam negdje sam vidio. Ajde pogledamo. Ja. Let me know really how much it was tonight. Jesu ovo kao olovke, a? Pazite to. Od metaka olovke. Zamisli. Nisi bacio, eto me. Dakle, naša žena govori kao hoće da se oprosti. Ajde, rekao ti njemu reci da se on ne skloni, da se ne pravi na zemlju. Pa nek se okreće, ja. Pa nek on ovdje. Gle, ovo je mačeta. Ej, ti poslije Come inside and look, have more different inside. Koliko košta jedna? 80 maraka i 40 eura. Ili 40 eura. Ja, na primjer, poslovnim partnerima i tako obično kupim ovako ovaj set. Kad Koji? Nešto dajem. Obično ovako što je u drvenoj upakovan, znaš, kad na poklone nešto dajem. Aha. Za poklon, aha. Tako, kupim, aha. A tebi u suštini, okej, ovaj, znaš. Kako nije? Dobar dan. Dobar dan. Koliko vam je jedan set? Za 2 osobe 50. Za 2 osobe? Ja, to je ovaj. Znači 2 fidžana, džezvica i to je za 2 osobe. Aha. A ova veći je 100. On dođe upakovan karton do kutiji, a ta krvena se dodatno plaća. Aha, a ovo je znači za 2 osobe kao? A sad, a ja mislim da mi je, ne znam koji, jer ovo mi je nekako... Pa ti vidiš sve to šta se tebi sviđa. Pogledaj, kar ja to... Da. Diraj rukama, pa izgleda, vidite kako sam ja i to stikovanje, što ste napolju gledali. Aha. Nego ljudi napolju diraju rukama, pa onda on malo po tamo. Da. Može meni ovo za 2 osobe. Hoćete ovu, evo, stvari ova boja, ja. To ćemo. Jel imate smeće negdje? Mama, dajte vi meni. Jo, izvinite. Ništa. Koliko ste rekli? 50? 50, 25 eura, kako je. Mislim da ima maraka, ima. Evo ga. Radi kuća, radi ovdje. Ovdje neke stvari koje malo duže se trebaju. Nalije se olovo, pa se... To je šablon. Da, to je šablona. Ovako to otprilike bude. Aha. Samo što je to malo potiško. Da. Jer je olovo inače teško. Da. Zanimljivo. I on ima sve alate. Aha. I onda se pravi. To je to. To je alat kao od čega se pravi. Dobra priča. Ništa, hvala vam. Hvala vama. Važi. Ćao. Prijatno. A ovo su kao ti kazani, a? To je za kuvat. Ovo su u suštini tepsi. Dobro večer. Jel mogu ja malo da snimim ako nije problem? Samo izvolite. Čekaj, Ahmede, molim te. Mi riblju čorbu kuvamo ovako.
Kotlić, da. Gulaš. Ovo su dole tepsije, u njih pita mesa. Pita mesa, da. I na njih se stavlja ovaj sač. Aha, da. Da. Je, Miloš je. Ja samo sam moj muž vas gleda. Veliki pozdrav za vas. Ja rekao, ne znam kako se zovete, ali on vas stalno gleda. Pozdrav. Samo sekundu da vam okrene. Ja sam vas okrenula. Je. A nije kamion, a? Evo ja došao, to je moj muž, a? Došao sam u vašu radnju. A vas nema, kako šteta. Znaš koliko mi je krivo što sad ja nisam tu. A nek sam ti uživaj tam gdje si. Nek si živi, zdravi i popio sam vode, kak se zove ona? Šaršije. Da, šaršije, pa će se vrati. Pa će doći. Znači, to je Miloš, ja legnem da spavam, a on sluša Miloša. O, majko. Svaku sam ti mislio pregledao, majke. Hvala ti puno, Uslikat ću ti ga, Da si baš dobar i vozač čovjek. Hvala. Uslikat ću ti ga, pa. Slušaj. Dobro. Ili Česa šta hoće oko dvoje, neki zabere i pokloni. Dobro. Ajde. Aj, čao. Čekaj, Miloše. Zamisli. A meni se ukinulo da ste vi, ali rekao, ne znam, ja ću prebaciti. Da izaberete jednu, da izabereš. Da. Meni je 40, koliko je? Ma ja sam 36, to je to, tu smo. Ne ide da te persije. Da, ne ide, da. Ili džezvu neku, ili možda od ovih ručno rađenih tablica. To je moj suprug radi. Sve... Pa da izabereš. A čekaj, džezmus, to sad imam, a? Džezicu imaš. A šta je ovo je kao... Koji? Može i čaša. To je čaša? To je vatrena čaša koja je kalajsana unutra i van. Aha, eto. U tom se može to, da. i sve. Da, može. Eto, da ima Miloš. Sjeti Ahmeda. Hvala puno. Zavis koja slučajnost. I baš u momentu da uđete kad razgovaramo. A tak sam i njih sreo, tak smo se i upoznali. Gledate Miloš. Znači ja navečer... Ugledali smo ga. Evo kaže nova epizoda, sad ne znam, sa suprugom i sa sinom ste jeste ono hodali. U Sloveniji? Eto. Ošao u Sloveniju na more, kaže ovaj kolega, da nisam tebe gledao ne bi ni znao da Slovenija more. Nije imao pojma. Pa realno. Ja kažem sve to, rekao Ahmed da sam pačala, ali molim te ugasi, ja da spavam. Nemojte trošiti kesu, evo stavite ovdje. Izvalite. Hvala vam. Uzdravlje da vam bude. Hvala. Dođite opet. Doći sigurno. Ako bude Ahmed tu, bit će super. Biće super. Važi. Ajde, čao. Hvala. Prijatno. Čao. Uživajte. I Miloš, izvini, sam da vidiš ovo. Gledaj ono tamo, snim. To je, deda je bio majstor zvanja i on je davao certifikate, odnosno svjedodžbe za kazandžije. Majstorsko svjedočanstvo. Da. Kao diploma. Evo i ovo, svjedoč. Ja tu gore znam pročitat ćirilicu, ne znam. A ja znam i jedno i drugo. Ja nisam u školi ovdje bila kad se učila ćirilicu. Okej. I onda meni djeca pomognu. A čekaj, jel se sad uči ćirilica ili ne? Uči se ćirilica i pisana. Pa ne, vidim da je cijeloj Bosni ima jedno i drugo pisano. Ima zbog RS-a, a uče djeca, a ja im nisam znala pomoć. Ja mogu ovako kad stoji pa da skontam. Da. Ali onako da tečno pročitam nema šanse. Da. Ne, ja sam ono... Ali interesantno je nešto ako vidjeti staro. Jes, kako nije. Kako nije. To je od 1939. godine. Da, jedno piše. A gore je 1928. To je jes. deda, a deda je onaj gore. To je deda, a to je otac. Aha. Pa ovo je znači baš stara radnja. Preko 100 godina. Preko 100 godina. Eto, Kanada je 150 godina slavila neki... Skoro se odgazili. Zamislite to. Šta da ti kažem? Imamo mi sve, kad kaže onaj, mislim, sve velegradi, neke države, sve to stoji, ali imamo mi historijat. Znaš šta, oni imaju reklamu, dobro, to sam baš i njima govorio, jer reklama je sve, reklama je čudo. Nek oni imaju reklamu, opet oni nemaju naš duh. I neće nikad ni imat. Oni ne znaju ko mi, vjerujte. Pa kad bi se ovako ljudi ispričali? Nikad. Ne, ono, bi se možda malo pogledali preko oka i to je to. Ma ne, tam neće komšija komšiju da pozdravi, ne zna ni kak se zove. I ne želi da zna. Pa, gleda svoja posla i...
Tako je. Nadam se da kod nas evo supruga. Pa ne, ali to je to. Molim te, reći čovjeku. Da, ma ko to, nema šanse. Pa ja sam u, kako se zove, u Krupi bio u hotelu i zakasnio na doručak. I ona meni, rekao, nisi išla na doručak, rekao, zakasnio sam prespao sam. I kaže ona, ajde si ići napraviti. Ko bi to napravi? Napravili mi doručak. I još onoga ručak krenuo, kaže, ako hoš možeš birati, hoš ručak odmah. Rekao, hoć punjenu papriku, molim. I super, daj. I tako je bilo. To je to su Balkanci. Da takvi ostane. Da, važi, hvala vam puno. Hoću. Tu ima dosta ovih prodavnica. Jeste, ima ovih malih hostela, ima, znaš, tako. Da. Ovo je jedna od najpoznatijih pekara, evo ta, u Sarajevu, Poričanica, zove generacijama su pekari. Da. Sva su pecljiva, jeste vrhunska. Poričanica, kaže, tako zove. To je, kad je Ramazan, kad se kupuju samuni, po 100 metara je red, ljudi čekaju. Nemoj zezati. 100 metara. A to bude 2 put godišnje, a Bajram i onda... Bajram je 2 put godišnje, ali taj Ramazan, to je mjesec, čitav Ramazan, kad se posti, znaš. Pa to je isto 2 put. Nije, jednom je godišnje. A sam jednom? Jednom je. A kad to bude? To svake godine drugačije? Drugačije, otprilike uvijek se formira, ne znam, 10 dana unazad. Aha. Evo, uskovači su zajedno. Da. Pogledaj puta, brate, ja? Jeste, ovo je stari, kaldrma sve. Kaldrma, ja. Sve su prije ovako bila. A da, i ono kočije kad je tu konji kad tu udaraju. Ali to moćno, a? A ovo je groblje. Staro mezarje, jeste, groblje mezarje. Još iz osmanskog perioda. Da, pa vidim da je staro. A kak su lijepe boje se. Alija Izetbegović. Aha, ovaj, kako se predsjednik. Evo, od faktički Mahale počinju. A to s Mahale, a? Mahale, počinjuš kako se učice, sve tamo. Da. To su kao favele u Latinskoj Americi. Pa eto, faktički. Da. Ali u suštini Mahale su stara nasilja. Da, stara. Stara, baš. Jel tu žive ono Sarajlije pretežno? Jesu. Pretežno. Gledaj ti, čoveče, znaš koja je razlika između favele i ovdje možeš autom, favele ne možeš. Nema, oni pešaka more. I onda, na primjer, najskuplje kuće su one što su najbliže ulici. A ti zamisli onaj što mora ići na vrh. I tako mora da svaki dan ide iz prodavnice da uvuče. Znaš ti šta je ti? A zato su svi, nema da je tamo overweight, bilo ko. Svi su fit. Ovo je vratnik. Vratnik, a? Ali ima dosta, primijetio sam jako puno, ima ovih trgovina i voće izloženo. To ne samo u Sarajevo, nego generalno u Bosni. Pa šta čekaš odavde da se spušta negdje u grad, evo. Da. I ovdje sve ima. Jer za ono, te neke stvari što ti treba za danas kupuješ tu. Da. Ali baš dosta ima puno više nego kod nas. Velika su ova nasilja, ogromna. Onaj ogroman, evo na primjer, ne vidiš. Evo pogledaj gore, vidiš. Da. Ali oni ne mogu tamo autima, a? Tamo ne može. Tamo ne može. Ovo je... Vidiš isto tamo, ceste učice, da na kraju ti učica isto imaju stepenice, uske su kod džavu. Da. Evo, na primjer, škola osnovna za djecu odavde. Odavde, da. Maja. Nekad davno je prije ovo. Sami to, Sare, zato što je bilo lakše se odbraniti od okupator, neprijatelj, kogod da hoće da dođe. Lakše sa brda nego u doline. I ovo ti je bila kapija, ulaz u grad. A to je bio ulaz u grad? I kogod je ulazi u grad prvo ovdje na kapiju, ostaviš, ne znam, presučeš se, ako si prljavo, patnjavo. Da. Zanimljivo. Da sam živ izrab. Da, živ izrab je. Ljudi, pijem Sarajevsko premium. Pogledajte vi gore čepa. To je kao od vina ova. Ali da vidite di sam.
Pogledajte ovo. Evo da vidite kakva je hrana ovdje, gore. Ovo je nešto ovako lagano za večeru. Šta je ovo ovdje? To je vok neki, a ovo je sitni čevap. Sitni? Čevap. Čevap? Tako se zove, sitni O, čevap. sitni čevap. Prijatno ljudi. Hvala. Ništa ljudi, ja sam sa novim drugarima došao ovdje gore. Kako se zove ovo mjesto? Zmajevac. U Zmajevac ili na Zmajevac? Zmajevac, na Zmajevac. Popeli smo se gore, ovdje imate, ne znam, to je restoran, možete da pojedete, da popijete, ja jest ne mogu. Danas sam bio kod Ceje, ne ide, nema šanse. Popit ću jedno pivo i to je to. I bilo mi je drago se družiti sa ovih dvoje mladih ljudi. Nažalost, rekao sam na početku, nisu htjeli da snimaju i to poštujemo naravno. Uglavnom, proveli su me kroz grad, znači dobio sam više od onoga što sam hteo i to mi je jako drago, tako da ovdje ću lagano da završavam ovaj video. Baš sam njima rekao da obiđem Sarajevo koliko 3-4 dana, minimum vam treba, nema šanse u jednom danu da vidite, jer toliko toga ima, a pogotovo što ovdje ima jako dobre hrane i jednostavno obilne su porcije i ako treba sam malo manje da jedem u stvari, treba sam malo manje, ali ne ide, razumiješ? Tako da ljudi, vidimo se mi u sljedećem videu i sljedeći put kad budem dolazio u Sarajevo, osjeću malo duže. Ćao!